ayele ayele nusu ya karama tengili ayele karwa som karwa na indela karwa som karwa ba indela matenyu ya manyu wala ibana yenila ayele ya karwa matenyu yele ayele ya ayele ayele nunu ya karwa matenyu yele ayele nunu ya karwa somine karwa na indela karwa somine karwa ba indela matenyu ya manyu wala boyo jona ibana yenila ayele nunu ya karwa matenyu yele ayele nunu ya ayele ayele nunu ya karwa matenyu yele ayele nunu ya karwa somine karwa na indela karwa somine karwa ba indela matenyu ya manyu wara boyo jona ibana yenila ayele nunu ya karwa matenyu yele ayele nunu ya coa época do bronce, do ferro. Sí. Hai nos medievais tamén, pero Galicia ten muchísimas mostras deste tipo de inscripcións pétreas da época do bronce e do ferro. E esta é unha excelente mostra. ayele ayele nunu ya karwa matenyu yele ayele nunu ya
karwana indela karwa somine karwa ba indela matenyu yamanyu wala goyojuna ni bana yenila ayele nuya karwa matenyu yele ayele nuya ayele nunu ya karwa maten yele ayele nunu ya karwa somini karwa na indela karwa somini karwa ba indela matenyu yamanyu wala goyojuna ibana yenila ayele nunu ya karwa maten yele ayele nunu ya
Música